inongo timinete ntsena kupela ora ya khumimbiri inhlakani mingisiro mkanalo FM nokuhlekanisa kwalo ngehisela stage Shirkongo bakho ingisela ro la Gauteng eMpumalanga North West Limpopo na kuma audio streaming yamkanalo fm.co.za nongorako iAfrica wabulabula umelelisi wa inchindani Eric Mabasa ifamasunga kufika leka hafu kupela ka awara ya mbiri hlekani lo mingisiri wa mkanalo FM nakufumela kurukolonga kona wena uyime kulunga kuloktatwa ku xiyimo xinjani ka timhaka metile tinga bako irina tona kabeke makale ya kubakanyeriwa tlhelo ka xikombelo xa ba MK ku va va vona ku ntshamo wa munduku nga yi mahlweni swi nga va swi vula yini ke swo solusiyeta va ku twanele ka wehe ku angula u ku yini tlhandla kambirhi ta tlhela va ku twa xiyimo xa ku karhi na van'wana va kokaku vana va va yisa ngomeni va nga twananangi na vatswari va vo hi ndlela leyi ta tlhela ka mhaka yaleyo bula na hosi mdavula na timhaka kumbe ti nga na tona mingisiro mganalo FM hi le ka 0860002543 nongoroko eAfrica wa vulavula ka mganalo FM uhumelerisiwa hi ncindani Eric Mabasa mina ni khalanga Pet Mathebula ta vuya yisa mahlweni hi twa ku timhaka i tingani hi ku ya hi ku hambanahambana ka tindhawu kwala mi nga va ku mi yingisela mi ri kona nhlekani leyo kambe sweswo hinkwaswo mingisiro me andaka loko ni kandziyela Khotavuxika i n'hweti ya mbango eka n'hweti leyi hi tlangela siku ra misava hinkwayo na mbango hi ti 5 Khotavuxika siku ro lemukisa misava swa malwandle ra misava hinkwayo hi ti 8 Khotavuxika na siku ra dyandza na ku hundzuluxiwa ka mananga hi siku ra 17 Khotavuxika switirhisiwa swa ntumbuluko leswi kumekaka eka mbango wa hina swo fana na misava mati na swilo swa ku hambanahambana leswi hanyaka swi nehana hi masungulo ya rifuwo ra vaaki na ikhonomi ya hina swi eneta swilaveko na ku tlakusa ku navela ku tlakusa xiyimo xa swakudya mati mafurha na switirhisiwa mbisi swin'wana swa ntumbuluko leswi vumbaka vutomi na mahanyelo ya mamiliyoni ya vanhu n'hweti ya mbango yi nyika nkarhi wa ku lemukisana na ku tekiwa ka magoza yo sirhelela mbango wa hina hi hlohlotela vaakatiko va Afrika-Dzonga hinkwavo leswaku va nghenelela eka ku ringeta hi matshalatshala lama nga ta hunguta swinene ku onhiwa na ku kavanyetiwa ka mbango wa hina hi ndlela yo biha hungu leri tisiwaka n'wina hi ndzawulo ya swihlahla vuphasi bya tinhlampfi na timhaka ta mbango a Afrika-Dzonga ku kuma marungulo hi xitalo nghena eka www.dff.gov.za eka Malamulele eka mina ku ya fika eka Matiriyani tshama na hina eka 91.3 FM Munghana FM Makombandlela tana na leti nga emihleketweni ya wena hi twa Africa wa vulavula kube loko ha ri kaya leyi ku nga va ku ka ku tsanda yini hi ku a ni ngo vanhu lava hinkwavo xikongomelo nkulu tatani xilowa a ku ri ku veni va la ku korhokela hina tanihi vaaki a ku tsandi nchumu khalangi wa yi tiva hongonyi kambe a yi tivi na yi tivi ni voni mavhiki mambirhi lama nga hundza Kruger khale se loko yi languta yi ta kuma nga ku timhondo i ta nyari nsoko ingaku i ya njiya miri ingaku i homu ncila ingaku no i wa nghala kasi milenge ingaku i ya mbuti mara i hongonya leti ya famba muti i ntiyiso yi ta va tano na government of national unity ya hina tana na leti nga emihleketweni ya wena hi twa Africa wa vulavula va Western Cape va tshamini se ku lo sala ku endla ka yini hi ndlela yo lelo kha hi languta ka timhaka ta matshamele ya tihuvo to endla milawu mani premier wa le Limpopo mani premier wa le Mpumalanga mani premier wa le Gauteng mani premier wa le Free State swi le rivaleni mani premier wa le North West mani premier wa le Northern Cape mani premier wa le Eastern Cape hi leswi ni nga na ku pfumela ku ri loko se ku ya hela siku leri hi ta va kha hi swi tiva ku swi ya kwihi hi ndlela yo leha n'we mi tiva ku swo tiva hi byeleni kambe ro hetsela hi gcine ka ha yisiwe mavito manharhu i mali loko ku ri ku
milika ndawulo leyi ntirhisana wa mfumelo ku na vanhu va nge le ku rhuraruriseni swilo swa MEC Bioscope makamba swi yisa kun'wana loko ku ri ku mi hala ka mitlangu vutshila na ndhavuko ku na lava va nge le ku rhurariseni swilo swa mhani na kedikekano swi susiwa swi yisiwa kun'wana loko ku ve mi hala ka ndhawu le rihanyo mi vona se va kha va ringeta va kha va tshunela hala ka ndave ra makwela hi byeleni vanhu n'we mi swi vonako 0860002543 loko ku ya Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM van'wani va vulavula hi timhaka ta ku hi ta hlupheka kumbe hi ta tiphina loko ku ri na mfumo wa nhlengelo mati va vanhu lava va nga kona kun'wana munhu ni rhumele hungu la namuntlha loko ku ve i ntiyiso hungu leri a nga ni rhumela rona tanihi tiko hi yelo hungu ra kona i ri kalanga ma swi tiva ku va tirhela mfumo vo tala lava va tirhaka ngopfungopfu ka swiyenge swo fana na ti-supply chain va na tikhampani leti tirhaka na mfumo loko ku humesiwa tender va nyika va nyika mbuyangwani khalanga hala handle va n'wi nyika vito kambe khampani yi ri ya voko endzeni a ku swi tele ngopfu hala ka masipala a tlha swi xaxameta timasipala ta kona la mina ve vanhu loko ku ri ku xiyimo xi tani swi vula ku a mo vhota swimanimani loko mi ku mi lava ku ta lwa na vukungundwani mi nge byi koti hi ndlela yeleyo se n'we mi nga ka timasipala toleto swi tiveni ku ni nikiwe mavito ya timasipala leti vatirhi va kwalaho ka timasipala toleto va nge va kunguhataka timhaka ta tithenda va nyika loyi ku ri ku hi vo vinyi se hayi a tivi a hi mi twenini mingisero mehe 0860002544 kumbexana hi fanele hi vulavula hi yona siku rin'wana mhaka leyi ku kahle kahle tithenda a ti fi na xin'wana na xin'wana xi tirhiwa ku eka mfumo loko ku ri ku swa koteka loko ku ri ka swi koteki hi ta swi vokweli kumbexana swi ta pfuna ka swin'wana a hi tivi n'wina mi ri yini ko va ku ni ti vutisaka loko ku hela tithenda van'wamabindzu va tithenda va yandlisa ku yini ku ya mahlweni ku va koho van'wamabindzu vongo va van'wamabindzu kambe ku ri timhaka ta tithenda kambe hambiswiritano a hi koti mingiselo mena 0860002543 nongonoko i Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela nongonoko Afrika wa vulavula ya mahlweni a hi koti mingiselo mena 0860002543 kumbe ku kandziyisa rito ka 0657443911 hi ndlela yaleyo hi ta kota ku va hi twa ku un'wangulo wa wena ka timhaka tihi kumbe tihi leti u nga va ku tikhomile ti nga va ti fambisa ku yini ku endlela leswaku hi ta kota ku va hi vona ku kusuka kwalano hi kandziya mahlweni hi yisa ku yini nongonoko Afrika wa vulavula na ri teka riqingho leri ku ya mahlweni ta ka leswi tana na leti nga emihleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula hi swona botsed asani ku kwangulatilo lowani ku na lava wu va tirhelaka ku na lava wu nga va tirheli hikwalaho ku mi ta ku kwangulatilo n'wi mi landzelela swa kwangulatilo ivi lava va rixaka ro karhi va sungula swa vona ivi va landzelelaka mara mi ri ka kwangulatilo hi swona leswi swi ni karhataka swi nga ni swi ni kwatisaka ngopfu hi landzelela kwangulatilo hi all botsed mara kwangulatilo wu hi tirhela hina loko vona lava ka va nga wu landzeleli kwangulatilo swi lawo hina hi fanele hi tsalela ndhawu vona va ya mahlweni mara hi ri ka kwangulatilo andlala mavonelo ya wena u chuchekile Afrika wa vulavula Munghana Lonene FM makomba ndlela 0860002543 wo sungula hi lo nhleka no asipfukeni epfukeni ngo bona papa hayi pfukeni a khensa hi swona matsala ma tikomba madama tekeni khumbeni ku government of national unity yi nga humelela a henhla ka leswi vula coalition and ka national level loko hi kha hi yingisela ni le ka switichi leswin'wana va kha va vulavula na varhangeri va political party tin'wana to fana ya IFP swa tiyisisiwa ku ANC na DA na IFP va ta kumeka va kha va foma mfumo walowo ka national level timhaka ta ku va ta allocate kumbe va ta nyikana njhani ti-position ku loyi ta khoma portfolio liya na liya a hi nge swi balekeli ka tipolitiki it's a matter of political power ku nyikana ku tirha matimba vanhu lava nga ka tipolitiki va lava matimba ya ku fambisa mfumo so ho fanele hi swi amukela sweswo xin'wana lava ku swi kombisa muhaxi timhaka ta ku South Africa cannot be subjected to a prolonged or unending impasse ya ku kumeka
hi hala na hala ku veni ku fanele ku va na mfumo lowu fanelaka ku drive agenda ya state xa hina nga Afrika-Dzonga ku ya mahlweni. Hi yo mhaka rin'wana siku kwala vhikeni kwale ku sunguleni ni vulavula hi timhaka ta leswi vuriwaka a positive compromise. Vanhu hinkwavo kumbe ti-political party hinkwato leti nga ku ngheneleni ka leswi ngo i GNU na loko ku ri ke na ku ta va ku ri coalition yo yaleyo va fanele va kumeka va compromise tin'wani ta tipholisi ta vona leti va ku va ri na tona va nga kumeka va kha va ti-flighta through their manifestos or manifestoes. So leswi swi ni tsakisaka i timhaka ta ku hi tshame hi ta hi le ka gondo leri va ngo i government of national unity. Ni swi vule na siku leri ya ku hi 1994 ehansi ka President Mandela swi ve kona, so a swi nge vi xingungumani swilo leswi and wo fana na mina kambe xivutiso ku ta va ku mimbangu ya fana na yes good mi vutise kahle muhaxi. Ina mimbangu yi ta kumeka yi kha yi nga fani. Sweswi ku na leswi vuriwaku political sort of intolerance and the hype leyi va ku yi ri kona ka environment ya politiki ka nkarhi wa sweswi a yi fani na nkarhi lowuya, ene mi right ngopfu loko mi ku mimbangu leyi impela a yi fani. So leswi ni lavaka ku xi kombisa n'wamahasi i mhaka ta ku na van'wana ka African National Congress kusuka kwale henhla va hi rhangelaka ka NAC khotlha ku na madyambu masiku ra namuntlha va ta kumeka va kha va ya ku deliberateni kumbexana ku njhekanjhekisana, ene leswi swi nga swona ngopfu because ku tirhisiwa swona, mara va fanele va swi tiva ku the so called national democratic revolution ku nga agenda ya ku kumeka yi ya antswisa the socio economic development ya vanhu va vantima yi ta kumeka yi kha yi shekeka kumbexana yi kha yi rhumela. Mara ni tsakisa hi marito lama President General o a ri tshama siku rin'wana nga tshama a ma vula a ri Angola hi 1977 a ku nala wa wena a hi hinkwaswo leswi i fanelaka ku kumeka i kha i nga teki nchumu eka yena. Ku na swin'wana leswi nga positive i fanelaka ku teka swo karhi eka nala wa wena leswaku i ta kota ku kumeka i antswisa matirhelo ma wena ku ya amahlweni muhaxi. So ni kha ni ya ku heteni n'wamuhaxi i timhaka ta ku national democratic revolution leyi shake up leyi hi nga ta yi vona yi kha yi endleka sweswi hi GNU leyi hi nga ta kumeka yi kha yi nghena ka yona. Ho fanele hi swi tiva leswaku hi swi lulamisa ku yini ku loko vaakatiko va Afrika-Dzonga va ku ANC va kha va yi nyika matimba ya kumeka yi rhangela yi ri yoxe ka national level nkarhi lowu taku hi ku kumeka yi lunghise timhaka ta yona. Swi vula ku national democratic revolution leyi yi ta kumeka yi nyikiwe matimba ya ku kumeka yi ya mahlweni na ti-agenda ta yona. So service delivery na corruption leswi swi nga endla ku African National Congress yi tekeliwa matimba from the national level. Mi pfumela ku loko hi ri ka this government of national unity swi ta kumeka swi kha swi antswisiwa hi mhaka ku hi swona swi nga endla ku hi fikelela laha hi nga fikelela kona. So hi yin'wana leyi ni lava ku confirm kumbe ku yi tisa ku mina laha ni nga tshama kona a na probleme hi arrangement leyi nga kona hi mhaka ku swi endleka swi hi pfula matihlo ka ANC na hina laha hansi laha ku ya mahlweni. Emani Premier wa Limpopo manana Phophi Ramathuba. Okay. Inkomo. So 0860002543 hi sweswo mani Steve n'wemeri un'wana mi yingisele hi loyi nhleka Ehlekani Khalanga. Papa Mpfukile. Mpfukile ka vona. Mpfukile. Mina ni ta khumbaleka na swin'wana lawani ka masipala wa Collins Chabane a ni hentangi swo a ni le ku endleni kahle hi project liya ya electricity liya. Tikhampani ta timbirhi ti nga nyikiwa ku endla project le ka Tlaza ya Rivisi na ya Devi Masala a yi le ku fikeni makumu project liya i khale project liya yi nyikiwe period ya 8 months na namuntlha na sweswi a yi le ku fikeni makumu. A ni kombela loko swi koteka Pet Khalanga mi kumela va masipala wa Collins Chabane va ta byela vaakatiko ku endleka yini project leti timbirhi ti nga fiki ku makumu ku fika sweswi. Mina ni nga tsutsuma ngopfu ni ya valava va Collins Chabane kumbe va yini loko no twa un'wana muaki handle ka n'wehe hi ku loko ni tshama ni kha ni twa munhu un'we kha a vulavula xixin'we swi za swi ni hleketelerisa ku kumbexani ku na xin'wana lexi munhu yaluya wun'we hi ku loko ku ri ku swa gezi himpela swi khumba vaaki mingiselo wa mehe swi vula ku swi fanele swi khumba vanhu vo tala mani hikokwalaho ka yini swi tshama swi kha swi va van'wemiri n'wexe.
vaakatiko khalanga loko project yi nga fiki makumu ni ri laha ni kha ni swi vona vu ani le ku aleni swi sweswo kambe ni vula ku minkarhi yo a hi ro sungula mina n'we hi vulavula hi timhaka leta gezi kambe xivutiso i ku hikokwalaho ka yini swo vava n'wina ntseni ka tiko hinkwaro ra ka Qaza a swo vava mina ni ri nexe khalanga hikokwalaho ka yini va nga vonaki lavan'wani va funa va va na laki va fana na n'wina va nghena ivi va vulavula va ku ku endleka leswi na leswi mina lexi ni nga vulaka xo hi lexi fambani ka masipala mi ya vutisa ku hikokwalaho ka yini project yaleyo yi nga ri ku heleni loko ko va ku mehe tanihi hi muhaxi na muhumelerisi hi ya lava va ka masipala hi loko ko nghena un'wana munhu a vulavula hi timhaka ta ka Qaza handle ka n'wina hi ku no twa yi nga ri kumbexani n'wina mi kha mi phusha yin'wana hayi a ni phuxi nchumu khalanga okay loko ri va mi phuxi nchumu yanani ka masipala mi ya vutisa ivi mi vuya mi ni byela ku va mi hlamule yini okay ni ta va fonela va ka masipala ni ta tlhela mbiya ku va ni hlamule kwini ni va byela hi tiproject leti nga fiki kumakumu na khensa thank you khalanga inkomo papa khensa swinene sweswo mi yingisela Munghana Lonene FM 08600025 ene loko ku ve ku na tiproject ti nga heliku hi byeleni hi vulavula hi voho hi vulavula na voho hi vulavula hi voho hi tlhe hi vulavula na voho sweswo hi byeli na swona nchumu kambe no pfa ni hleketa ku hayi kumbexani ku nga ku ri na xin'wana lexi xi lavaka ku kumbexani va lavaka ku xi fikelela hi ku tirhisa xiyanimoya hi ku swi nge koteki ku xin'wana na xin'wana loko va ku a ti-F ku na xiphiqo ku vulavula mina lavan'wana a va vulavuli yini radio le phela a hi foneli munhu no ti vona tinomboro ta n'wana hi ti voni hina ho halo loko lexi tsayitela lexi ma xi vo xi ku tsayiteleni sweswi ni to halo ivi ku nghena loyi inhleka nawu inhlekani ma swi vo a ni n'wi vonanga nkulukumba loyi leswi ni n'wi zonisaka swona no n'wi nghenisa tani ka n'wi nghenisanga la loko a ni swi vonile ma swi vo na mina u ngheni ngo lava munghana lonene ya mina ni fonela yona loyi a ni n'wi lavi loyi a ni hlamulaka mara hambi swi ri tano hikuva hi swa hina hinkwerhu hi boheka ku hlangana hi hlangana kwala i mfumo wa nhlengelo khalanga se ya loko ni swi langutile ni khalanga minduku National Assembly ya tshama a hi swona se ni le ku languteni ka maendlele ma kona ku sweswi hi fiki ka xiyimo lexi ingaku ha ri na ndlela yin'wana mo ni teka vanhu vambirhi loyi a yimaka na mfumo wa nhlengelo na loyi a nga na ku kanakana hi na mavonelo yo hambana ngopfu ene a ni kandziyeli mavonelo ma munhu ni vona leswaku loko swi te tani swi ya hi ku tinhlayo to vota ta hina vahlayi hi votise ku yini na vavoti kambe ke leswi se hi nga fika kwala a hi fanele hi tivutisa ku hi yisa ku yini amahlweni ka vula ku na varhangeri va mavandla lama hi nga malanga mara lexi ni xi langutaka ngopfu sweswi a ni tleli radio yi tshama kwala tindleveni ni tlhini yingisela mimbulavulo na yini hinkwaswo kambe ni pfuka ni ku ni ta fonela ka Munghana Lonene ni kombisa leswaku mfumo wa nhlangano kumbe mfumo wa nhlengelo swi fika laha swi hi hambanyisaku ene a swi talangi ku hi hlangana hi vulavula hi rito rin'we kambe loko ni langutisa ku ri loko se mfumo wa nhlengelo loko ni twa IFP yi vulavula tolo ni languta le henhla ka mfumo wa le henhla ku nga national ni vona leswaku loko se swi fikile kwalaho loko hi languta ka munhu lowu sungulelange mfumo wa nhlengelo a wu kahle hi mhaka ku va valungu onge DA yi tlangela na muhlwa lowu wu fikisiku laha ku nga na Kenya muhlwa wu kona ni vulavula hi valungu sweswi ku nga DA loko ku hina va kantinini leswi ku nga mfumo a hi tlhe wu fambisa hi hlangana hi hambana hi tipasipota loko mi languta ka ballot paper a ku ri na mavandla yo tala ku na mavandla yo tala ngopfu ku hinga mpimo kumbe matele ku nga lexi nga xi man'wani ma lama nga uza na tivhoti loko a ti loya ndhawu yin'we kumbe ndhawu yin'we u nge kumbexana hi ta hi ri kun'wana sweswi sweswi nge hi tlhe hi bula tin'wanyana hi ku nti un'wanyana ku la ta ni lulamisa tolweni ni kwati ngopfu loko la ta ni lulamisa hi ku a ni la ku lulamisiwa na mavonele ma mina hi ku a ni ti pfinyingi se hi fika njhani kwalaho ku hi ta vona ku hi yisa ku yini mahlweni hi fike hi mhaka ya ku loko ku ri na xingungumani lexi nga kona xi nga endla mavandla xi nga tswala mavandla lawa i ncini na
na swi nga va swi ri swona leswaku valungu hi vona va nga xava ku wena i nyangatsekile ka ANC phatluka i ya fuma swingering i ya sungula party leyi wena i ya sungula party a hi nga swi tivi ku swi ta hi fikisa laha hina vakantinini loko hi langutisa timhaka teto hi lo xaviwa hi valungu ku famba ni mi ya pfula mavandla man'wina ni hava vumbhoni khavanga ku hi xaviwile kambe sweswo swi nga ndlisa swona hambiloko hi nga ri na swivangelo swo tala mara van'wani va vurile leswaku loko mi languta ku ri valungu va endle leswaku hina hi hexe vakantiveni ku poti litshuri ivi hi banna hi tinhloko na loko sweswo swi ri swona hi yisa ku yini mahlweni na ha ngoka kumbe hi ya kweli na tinambara ta hina hambi ha hlangana na valungu hambi a hi hlangani na vona hi tivutisa xivutiso ku hi tele yini loko hi za hi ta fika laha mina a ni ku hi tele ku aka tiko ANC yi na 40% loko ni vulavula le henhla na tinambara tin'wana ta tiphati letin'wana ivi hi languta i yini lexi hi lavaka ku xi fikelela loko lexi karhataku hi ku hi languta endzhaku ku le ndhaku leyi hi languta ka timasipala a swi fambangi kahle a hi chayangi kahle na leswi yi nga chayangeku kahle leswi a nga vula Xavisa ku vafambile va ya Germany va ya va nakisana loko dyambu ri tela khalanga i fanele i swi tiva ku ri kahle loko ro xa ri ri na mapapa wa swi tiva ku i mbala yini swo yelana no lwa na mapapa loko ta hisa i fanele i va na xiambalo xa ku hisa se va ri vafambile va langutisa swilo leswi lero ene i vutisile muhaxi ku n'wina loko mi ya leyi a mi fambi mi ri n'wexe ku va ku hayi a hi fambi hi tele hi ri tiphati to tala se leswi vulaka ku a ku fanele hi vulavula hi ku ku tiyimiseriwile ku coalition ingaku a yi nga ha tlheleli endzhaku kumbe mfumo wa hlengele ku nga GNU leswi swi nga ta karhata hileswaku se munhu a ya hi thikithi reriya ra ku ni ya ku tseketseleni na matshan'wa ka ku ya a ku tirheni na ku nga va ku hlangana mati na oyili ndzeni ka palamende kumbe ku ta hlangana mati na oyili endzeni ka palamende ni vulavule hi nawu huku loko munhu a ri na xivilelo a fambi na nyika xikombiso xa MK MK yi na swivilelo mi te loko ku hi landzelela nawu yi te yini khoto yi te no a mi na swi swo boheka khelani no va ni nga tivi madyambu lawa lo va ta ku na hina se hi lulamisa ti-terraplane hi la ku famba hi ya le hi na tinambara ta hina hi ya vona ku hi endla mfumo wo karhi lowu vavhoti va hina va nga vhotela wona se mina a ni ta ku a hi hlangani ni xitshatsanini laya kumbe loko ku nga ri xitshatshana i xivala ivi se hi kota hi vona ku i mbala muni ivi hi ringeta ku yisa tiko leri amahlweni a ni voni swin'wana swo tlula sweswo hi laha hi nga kona sweswi Nemetwe. Ahe. Afu kupela ora ya khumembira tone kuma nga msaba awara ya nweta emsekweni ya amkeleni makamoni Sandra Ntuli Munyai. Tanana leti nga emihleketweni ya wena hitwa. Afrika wa vulavula. Nini byeleni kambe loko mina sweswi no fika niku hi ku xin'wana xi hluphaku i ku mfumo u ta fika u vekela ku kuna mutirhi fana kuma 23 rand a hi nge wele ndlwini do ba hi sala kuna vanhu va kota kuma 23 rand hi hour ivi mali ya kona yi ya ka 6000 kumxana hi n'hweti ku ya sweswi minyiseri n'wana nga vula swona mina ni hava 6000 hi ku na vo mfumo wa kona wu ni ngetelanga a wu ngetelanga lembe rero mali ni ya yi kumako botpet mi nga lavi mitirhi mi kha mi nga landzeleli milawu mi tirheleni n'wina ina ku n'wina loko mi lava mitirhi mi fanele mi landzelela milawu ya tiko loko ku ri ku hi n'wina mi onhaku nawu na yena wa ta u ta mi tirhela laha u ta tlhela ka onha nawu a mi yivela ku a khavha leswiya yena a swi lavaka hey swi vula kahle veri loko ku ri ku vheli onhaku nawu loko ku ri hi n'wina mi onhaku nawu botpet yena luya mi nga n'wi thola u ta tlhela ku va yena a fika ku a mi onhela ku a khavha leswiya n'wina yena leswi yena a swi lavaka hina hi rito eka lava ri pfumalaka Afrika wa vulavula. So mingsa rumgana no FM kumena runa rutimira tintsene kupila ora ya khumembira hi tweni kahle khoto ite yini yiri ku endleka yini hi lava advocate tsako baloyi hibo va nga ta va kha va hi pfuna ku twisisa mhaka leyi kantswa hi ndlela yo le un'wana ni rhumele judgment liya kumbe xiboho xa rikhoto lexiya xi nge ti hayi hi teke xiboho hina futhi xa ku futhi loko swi te tani a hi lava ku hoxa nchumu ka a hi lava ku hoxa nchumu ka timhaka ta swa ku ta hakela mani yini
hi loko hi kha hi landzelerisa mhaka leyi kha hi vulavuriwa hi ndlela yoleyo 0860002543 nongonoko ya Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela a hi kuti ku n'wangulo wa wena wu ri yini loko kha ku langutiwa ka timhaka leti u nga khoma toho hi ndlela yaleyo mina minkarhi hinkwayo ni tshama ni kha ni swi vula na namuntlha na ta tlhela ni swi vula futhi mina a hi vulavuli timhaka hina hi vativi va nchumu hina ho va ku haxeni lava va va ku va ri vativi a va vitana va ta hambi wo hlaya hi twi nga ri xinghezi lexiya ha xi twisisa lexi nga tsariwa a hi swi tivi lava swi tivaku hi vo va ta vulavula hi ndlela yaleyo hi yo mhaka hi ku la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona. Advocate Ntsako Baloyi lava hi bulaka na vona nhlekana siku ra namuntlha mutivi wa nawu kusuka ka Ntsako Baloyi Attorneys kumbe Baloyi Ntsako Attorneys ku rhanga yini la ku rhanga Ntsako Baloyi kumbe ku rhanga Baloyi Ntsako Attorneys kusuka la a Tshwane la a Pitori. Advocate Nhlekani botphethe shotina lo vayingiseri I Baloyi Ntsako Attorneys Baloyi Ntsako Attorneys yeah. No akhe swinene advocate akhe swinene loko mi tinike nkarhi wa ku va mi bula na hina hi tekeni hi mahlo ya ngqondo khoto ya vumbiwa yi humese xileriso kahle a hi sunguleni ka ku xileriso lexi huma kwihi na swoho xi ri yini. Xileriso lexiwani xi huma andaka loko ku tisiwe application hi vanhu leri ri vuriwaka NK ra kokwana Zuma lava ku ri ntshamo wa munduku lowani wa palamende lowu Chief Zondo a nge ti a hi palamende leswi timhaka ta ti-election ti nga hundza na ti-result leti tivaka a hi ya sungula ntirho wa n'wina wa politiki le palamende. So kulukumba Zuma na vandla ra vona ra NK party va te bona va ri boycota vandla leri timhaka leti ti ya le palamende ene ku va yisa mahlweni no boycota va tisa application leyi va lava ya straight kwale ka Constitutional Court lava nga na swikoxo swa ku ntshamo luwa wa munduku luwa wu nga vi kona hi mhaka matwiselo ya vona va ri loko vona va nga ngheneleli swi vula ku ri 350 yi nge fikeleriwi ene loko hi matwiselo ya vona swi vula ku ri ntshamo luwa a fanele mahlweni va koxa na timhaka ta ku ri a votela ku ve na leswi vuriwaka election rigging. So hi leswi va lava ku ri ku nga hi mahlweni loko swi koteka within 90 days a ku tlhe ku president a vitana election. So xiboho lexi xa Constitutional Court xi va xi ta xi huma kwalano loko Constitutional Court yi alana yi nga pfumelelani na MK party na swikoxo swa vona. Loko yi kha yi ala yi ri yini? Loko yi ara Botphet lexi hlamarisaka I think yi nyike tirhizini ta mune loko ni nga swi hoxisi kahle mara yi ala hi tlhelo ra ku ri number 1 a yi swi twisisi ku ri why application leya yi tisiwa le ka yona leyi ene nga ku sweswo ni ta tlhela ni swi hlamula ka rizini ya vumbirhi yi masinga ni heta leyi sungula leyi loko Constitutional Court yi ku a yi na leswi vuriwaka exclusive jurisdiction. Exclusive jurisdiction hi laha hi vulavulaka ka constitution i section 167 subsection 4E. 167 yi vula kahle yi ri matikhomelo man'wana ida ya president kumbe ya parliament hi yona Constitutional Court yi ri yoxe yi fanele ku twa timhaka teto ku yi ti lunghisa. So Constitutional Court yi ri 167 a yi nyiki matimba ya ku jikajikisana na xikombelo xa MK party. Leswi ni nga ku ya hi tlhelo ra xinawu swi meka sense hi mhaka ku ri swi fika kun'wana swi nga twisiseki ku ri loko va ku na ntshamo wa vuntlhanu i mani i president kumbe i parliament ku i makhomeka parliament na hi mhaka ku ri loyi a vitanaka ntshamo luwa i Chief Zondo. So ni vonini application ya MK ku ka zama ku ri loko Chief Zondo a ta ku na matikhomelo a hi parliament swi vula ku ri
mutshamo wa xitulu kumbe mutshamo wa xitulu wa xipikara xa palamende wa nkarhinyana kumbe represent National Assembly leswi ni twa nga ku ri swin'wana swi tshamisekanga kwalaya se yi ale hi mhaka yaleyo constitutional court yi ku ri 167 a yi apply so i nga fika hina i ku ri 167 ya apply ma ku ri number 1 chief on the president number 2 a nga endleli palamende i tirha hi leswi swi vulaku constitution yi ri under ka 14 days loko election yi herini a hi yeni a palamende ya hlawula number 1 xipikara na deputy chair na president Kwani swi komba ku MK a yi twisisanga section yaleyo santivi xa vumbirhi loko ni ya mahlweni botset leyi constitutional court yi nga xi kombisa ku na swo a xi tshamisekanga i timhaka ta leswi hi swi vulaka agency ku ri loko MK party yi tisa xikombelo lexiwani hi ti 10 ku ri ku mhaka ya ti-election yi hele kwalaha ka ti-1 a ku ri Sandile ni nga hoxisi hi ti-1 a va fanele loko va ri van'wani va sungule va endle ti-complaint ta vona na IEC so loko va tshama ku ze fika ti-10 va ya tsutsuma constitutional court between ti-2 na ti-10 a va tshameleni hi mhaka ku ri mafambiselo ya xinawu i ku loko IEC va yi nyika objection ivi yi ala kumbe IEC yi declare ku ri election yi ve free and fair va na 32 hours ya ku complain ene loko va complain a vo teteni va tsutsumela ku a constitutional court ku na leswi vuriwaka electoral court hi laha a fanele va tsutsumele ko va sungule kona hambi switetani constitutional court yi ri hambi i nga ndlangi sweswo mara i nge tshami ku fika ti-10 i ta ka mina i ku i lani ku pfuka sweswo ni nge ku yingiseli famba lunghisa timhaka ta wena so i reason ya mbirhi leyi constitutional court yi nga nyika ku ri a ku na agency MK yi tshame nkarhi wo leha 22 hours yi herini a yi ndlangi nchumu so yi ri yini constitutional court yi ri ni nge yingiseli xikombelo xa wena xa vunharhu bosete loko ma ha pfumelani ya mali yo na mahlweni mi vitana leswo alright xa vunharhu yi kombisa leswaku ri hambi switetani we MK hambi i teka mina a wu ni kombi ku ri loko ni nga ku yingiseli i ta vaviseka moyeni i ta vaviseka phathi ya wena kumbe ku ta va na swin'wana swo swi nga tshamisekanga swi nga ta humelela kun'wana whether ka wena kumbe ka vanhu va wena kumbe wherever so yaleyo normally i lexi xi vuriwaku xilaveko xa ku justify ku ri why fanekele a constitutional court hi xilungu leswi a swa ni tsandza hi xitangandoteka swi vuriwa ku ri you must show ku ri you suffer what you call irreparable harm leswaku ka wena ku ta va na xin'wana lexi loko ka i nga yingiseriwi xi nga ta humelela xo ka xi nga tshamisekangi and then yin'wana ya requirement yi fambisana na leswi swi vuriwa ku balance of convenience laha i fanele kombisa ku ri na loko mi i nga nyiki xikombelo lexiwani swi vula ku ri i ta va i pfumelele ku ri lava van'wani lava nga ti-respondent va ta va va antswa aka mina aka ku fambisa swilo kumbe hi teka xipolitiki kumbe ka vutomi kumbe ka vumunhu so sweswo hi leswi a swi fanele MK swi justifyini kumbe swi kombisini kombisa constitutional court the constitutional court yi ri a wu ni kombanga ku ri wena ku ta va na ku vaviseka ko karhi so a ni swi tivi why i ta ka mina wena MK se huma ka mina se a ku reason ya vunharhu yaleyi nga yi nyika xa vumune botsete lexi constitutional court yi nga na xona i timhaka ta ku na ku loko ku va na xikombelo xa so i fanele i nyika kumbe leswi hi swi xilungu vuriwaka i favor loko ni mi yisa court botsete ni fanele ni mi nyika maphepha leswaku na n'wina ni mi nyika opportunity ya ku ni hlamula ni nga yi court ni ri nexe se ku na swin'wana MK va nga swi fambisanga kahle ku a yi nyikanga van'wani va lava vuriwaka ti-respondent maphepha lamawani se loko yi tsutsumela court yi swi vula ku ya yingiseriwa yi ri yoxe swi va swi nga tshamisekanga ene sweswo swi tikomba ku hi document leyiwani va swi amukerini nandolo va muamukerini wa MK na vona ku ri hayi ku ve na irregular service so constitutional court yi nge nawu hi leswi amukelaka ku ri ku na van'wani va nga va nyikanga mapapila ma wena kumbe xikombelo xa wena then hi lava hi nyika hina hi nge koti na ku yingisela on those basis alone hambileswi n'wana a hi lo swi twa swi vula ku ri a wa ha xota ka ku
i comply na ku ri na timhaka ta service. So ti-reason ta munhu leti ni nga ti kombisa ku ri constitutional court yi ti humesini ku ri xikombelo xa MK yi nge swi koti no xi yingisela. Ta ku hlamarisa i ku va tlhantlanga va nyika nge ti-cost leti va ta va twela kusuhana va nga ze va hakela ti-cost, mara sweswo ni twisa ku ku na issue ya ku nandzu a wu tengiwangi, so a ku na lava va nga tikuma va lahlekeriwini ka lava opposition kumbe va ti-responded. So yi swi thekini sweswo Botpet. So in a nutshell Botpet hi sweswo leswi constitutional court yi vulaka swona. A ni ma swi tiva ku hi hanya ka nkarhi wun'wani wa van'wana loko va tsakile va swi vitana propaganda, van'wana loko va tsakile va swi vitana fake news. Van'wana va vulavula hi timhaka ta ku a swo boha a va nga ta twiwa hi ku Chief Justice Zondo a va rhandi khale ka president. Se xivutiso i ku loko mi languta quorum ya koho ya va katsa ka xiboho lexi? Botpet ene I think nkulukumba Zondo ni va vonini va ku ri emiehleketweni a va kona ka quorum. Ka quorum a ku ri na Maya Gebuli na Kholapene Madlanga, Majiti, Mathopo, Mhlate, Rogers, Tero na Chief. Nkulukumba Zondo a va party ya decision yaleyo, and for sure ku mina swi ri obvious loko ri ku a va khotiwini as a number one respondent a swi nga ta kota ku va tlhela va tlhela ti tshungula loko ri ku se va tlhaviwe hi muti Botpet. A va vangi kona. Se loko xiboho xi tekisiwe leswi xi ri yini, xi ri swirilo leswi va nga na swona tanihi MK swo helela moyeni, kumbe xo vula ku leswi yin'wana mi kombela swoho tanihi MK a swi nge koteki, va nga ha kota ku ndla swin'wana ku vona ku vandzisa ku yini, kumbe na hi mhaka ku 72 hours leya yi hindzini a va ndlangi nchumu na halaya swi vhete swi fela kondlo? Yeah, sweswi va na challenge yaleyo ya 72 hours and a swi twisiseki at the end of the day Botpet ku ri va tshamele hina 72 hours yaleyi hela loko ku ri ku vona va ri va na vumbhoni bya ku ri election yi ku ve na rigging. So hambiswiritano na wa va pfumelela ku va ta na leswi swi vuriwaka condemnation. Mara again na loko va succeed ka more than 10 days leyi nga hundza, it's a problem number 2. Problem number 1 hi leya ya ku ri ntshamo wa tshama mindzuku. Swi vula ku process ya mafambiselo ya tiko yi ya mahlweni. So loko masisa munhu a sala tlula a ku ri ti-election a famba kahle, se ku ta ku appointed president no speaker na museketeri wa kona. Members of parliament ta va ti soriwe in nkarhi wu le ku va siyeni swinene leri se ku ta ku appointed president no speaker na museketeri wa kona. Members of parliament ta va ti soriwe in nkarhi wu le ku va siyeni swinene lero yes va nga ha tisa va tlhela se xikombelo sa condemnation, but swi ta va se hi tikuma hi kha hi vuriwa leswi hi xilungu xa hina xa le court the horse is bolted. Or it becomes academic application leyi va nga ta yi tisa yi ta va yo application yo ka yi nga ha pfuni nchumu handle ka ku dyondzisa loko ri ku na lava dyondzisiwaka. So va ta va na challenge yaleyo, nawu ta tshama na wu pfulekini mbhoko ya la condemnation Botpet ku va ta swi hleketisa ku yini, va tsandzisa ku yini, va hlamarisa. But xin'wana ni nga xi kombisaka ku application ya vona ku ya tihlo ra xinawu Botpet a yi nga twali na switsongo. Ti-section leti va ti khotaka, for example va ri section 46 ya constitution yi ri palamende yi nge tshami loko vanhu lava tshamaka va ri hansi ka 350. And sweswo a va tiyisa nhlana hi ku vona loko va ka election va vona ka palamende va na 58 wa ti-seats. So 400 minus 58 is 42. So meaning loko se ku yiwa ka 342 ku va na 342 a palamende, swi vula ku ri palamende yi mahlweni. So lexi karhataka i ku na misunderstanding kumbe ku tsandzeka ku twisisa ku ri section 46 yi ri yini ya constitution leswi swi hlamarisaka Botpet. Section 46 a yi ri loko ku tshamiwa a palamende vanhu va nga va hansi ka 350. Section 46 yi vulavula hi ku ri
loko na national assembly a tikweni ra South Africa timembara ti fanele va ti ri 400 ene loko ti va ti ri kona ti hlawuriwile ti nga va hansi ka 350. Ntshamo wu nga tshama loko ntshamo wu tshama wu lava quorum the question ye ku ri quorum ya 400 i 133 loko mi swi langutisa ANC na 159 wa timembara already ya election se seketani loko ntshamo ya mahlweni ku laveka 133. So hi xin'wana xi hlamarisaka hi xikombelo lexi xa MK lexi ku ri ku ve na misinterpretation ya section 46 va tala ku tisa composition na treating ku ri swa hambana sweswo so legally a ni swi twisisa va hleketise ku yini so sweswo again doctors no kombisa ku ri ya ta teka xikombelo lexa vona ku va ya mahlweni na xona. Advocate Minimitri kesi nkarhi wa n'wina ku dya ku engeta Inkomo Advocate Ntsako Baloyi kusuka ka Baloyi Ntsako Athenis lava a hi bula na vona Themba Mstrili a hi mutweni n'wemeri 0860 002543 un'wana loko kolomu hi bulaka koho ako hey ku na leswiwani mina i fake news haya a fake news i propaganda ay Afrika-Dzonga na wena u ri yini ndaka leswi la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona. Hila inga kona mingisiro mgana na FM 0860 002543 nokona ku Afrika wa vulavula hile ka mgana lonene FM makomba ndlela xana wena n'wangulo wa wena lowu nga u khoma wu ri yini a hi tirhisi tindlela leti landzelaka ya ku sungula i 0860 002543 kumbe u kandziyisa rito ka 0657443911 handle ka sweswo u nga ya ka X ku tsala laya u ku Afrika Mungana ivi i tsala hungu ra wena ivi rhumela hi X se kota ku twa ku n'wangulo wa wena u ri yini 0860 002543 a hi amukile mingiseri hi twa ku langa ko u angula a ku yini wo sungula hi loyi nhleka Ehlekani Khalanga minjani? Hi pfukile papa minjani? Hayi na hi hlayisiwile. A khensa. Khalanga ni muyingiseri wa nongonoko wa wehe a ni tshami ni kha ni nghena kambe na yingisela. Hina khensa ku yingiseriwa swinene n'wina miri. Khalanga ni khensa ndlela leyi u nga fambisaka xiswona minongonoko ya wena ngopfungopfu ka ku hambiloko hina vayingiseri hi nghena hi nga ri na ku twisisa ku nawu wu ri yini u hi lavela vativi va hi dyondzisa loko va heta ku vulavula lava Ntsako Baloyi attorneys no twinga ku seni lawyer no akeza because va andlala timhaka u kota ku twisisa ku na laha a wu ri na ku kanakana ko kusuka u dyondzeka na loko se u ta nghena ka Munghana Lonene ka Afrika wa vulavula se u vulavula u kha u kota ku landzelerisa ku nawu wu ri yini akhensa swinene Khalanga ni ngo va ni nga hlamulanga xivutiso kambe i mavonelo ya me ya ku lava ku khensa Munghana Lonene ku hi dyondzisa hi ri vayingiseri ku na loko un'wana o nghena a ringeta ku lava ku humesa mavonelo ya yena lama van'wanyani hi nga vonaka wonge ya hi hambukisa kumbe na ye aka a vulavula aka a swi tiva ku wa hi hambukisa mara Khalanga na vativi lava u va rhambaka ma hi dyondzisa hi basa hina ho tsakela ku mfumo wu ta endliwa mundzuku hi kota ku kuma ti-service leti hi ti lavaka ni pfumela ku loko ku ve mhaka leyi ya government of national unity yo pasa ni rhandza mhaka yin'we kumbe timbirhi Khalanga 1 i ku DA na loko yi ri ndzeni ka mfumo yi ta va ya ha tlhoma tihlo ka mafambiselela yo biha ku na van'wani ni twaka leswaku a va pfumelelani na swona kusuka ka nhlangano wa mina wa ANC ku va wu hlangana na DA siku rin'wanyana Hlalima Motlanthe u tshame a ku u navela wonge ANC yi ngo luza matimba kan'we 1 term leswaku yi kota ku tlhelela ka drawing board ya lulamisa timhaka ta yona I think hi swo leswi swi nga humelela sweswi kuve n'wina mi fika njhani ka ku twa onge
DA hi vo vanhu va kahle vo tlhoma tihlo ka mafambisele yo biha hi ku mi vula ku yini mi vula ku va fambisa kahle hi swo mi vula ku swona a hi ku va fambisa kahle va ta lava ku vonaka wonge hi vona va lulamisaka mfumo loko va ri ndzeni na yo ANC. Okay. Ku na swiboho leswi va nga ta swi teka ku nga ri emoyeni ku nga ri parlamente loko va tshamile va kha va tirhisana before va ya parlamente ku leswa swi kahle leswi mi nga endli. Loko ANC yo ka yi nga yingiseli tanihi the majority party mi ta yi khomela ku payiwa xa marito ya xilungu kalanga tanihi party leyi nga na vuyimeri byo tala parlamente yo ka yi nga yingiseli va ta ya vulavula hi swoho parlamente va sungula ku ka va nga ha fambisani ene ku ka va nga ha fambisani hikuva DA ya ha ri DA a swi nge endli ku hi nga vi na mfumo a South Africa ku to va ku kombisa ku endlani swilo leswa kahle kalanga ku na lava va nge DA yi yimela valungu mfumo lowa NGU a wu tirhanga hi nkarhi wa kulukumba Mandela mi yi veke kahle mikumbango wa wu fani mina le ku hlamaleni i vanhu va njhani lava ku na le ka nkarhi wa sweswi ha khomelele ka swilo swa apartheid leyi hi nga yi heta 30 years ago ina ku vulavula ka DA ngopfungopfu hi mhaka ya Israel na Palestine kasi vanhu hi langutele yini ntirho wa opposition party i yini minkama hinkwayo hambi EFF Khalanga hambi EFF va tshama va kha va kanetana na ANC na swilo leswi hi swi vonaka ku mara leswi a swi nga fanelanga va kaneta mara hi mhaka ku i opposition party va ala xikombiso xin'wana Khalanga ku ve na nkarhi ni na video loko no kota ku kuma tinomboro ta n'wina ga mi rhumela xihundleti laha nkulukumba Malima a nga vula na Floyd a nga vula a ku xikongomelo nkulu xa vona i ku wisa ANC. Now loko sweswi va lava ku tirhisana na yo ANC va nge yi wisi ANC loko va ri ndzeni ka mfumo kumbe loko va ri na coalition na ANC a va se tshama va vula ku se va cincile leswiya a va ku va lava ku wisa ANC a swa ha ri swona. Ni na yin'wana video ni nga na yo ku ka ku vulavula nkulukumba Malima last year a kombisaka ku mfumo wa National Government of Unit or hi tsandzeka na xilungu manje va ku loko ku ya hi nkulukumba Malima a ku eka election leyi hi wo mfumo wo antswa lowu nga ta va kona sweswiwani va kaneta ku ya hi mina EFF se yi kaneta mfumo lowu hi mhaka ya ku se swi te na ANC ene vo va opozana na ANC why anga ku ANC yi yive mihleketo ya vona loko yi ta na mfumo lo wa nhlengelo a hi ta va hi nga ri ka yona hoyi leyi hi nga ka yona mara hi mhaka ku the opposition party as long as swilo swi vulavula hi ANC vo kaneta na metro ni nyike swikombiso sweswi ni nga swi kombisa hi EFF na yona DA na metro mara sweswi hi mhaka ku va lava ku mfumo wu ya mahlweni va hlanganisa mina a ni ta ku a swi hi pfuni nchumu hi ri South Africa ku va ha tshamela ku na party ya valungu ku na party ya vanhu vantima hina hi yimela valungu why va nga teki hi mani tirhisa xilungu lexi Floyd a xi rhandzaka a ku superior logic va nga teki yoho superior logic leyi va yi yisa kwale ka mfumo wa nhlengelo va ya va debate ko va yi humesela rivaleni va xavisa mavonelo ya vona matwisiselo ya vona kwale ndzeni ka mfumo lowu leswaku hina vaakatiko hi kota ku vuyeriwa na metro papa na khensa swinene Khalanga inkom 0860002543 un'wana mingiserilo nhleka nge mixewe the bot se mi yingiseri ku heti karhi mone kombisa ku Khalanga va tlhatlhile leswi nga tsariwa ka court order kambe a hi leswi swi nga vulavuriwa a court a yi yingiselangi lo direct access yi ariwile se ni vone nga constitutional court yi na yi hlawuhlawu hikuva Zondo loko a ta va a yisiwe a high court hi president Zuma yena nga yange a high court a kuma direct access a constitutional court IEC loko yi lava ku susa vito ra great leader Zuma a court a yi mangi ku ya ka tin'wana tikhoto yi kumi direct access a constitutional court
kambe leri vandla loko ro ri apply ra aleliwa se mi kota ku vona ku hambi va ku loko mi nga ri heti ya non court hina mara a ni ngo va kha va kombisa ku na hambi ku ri kwele ka electoral court xikombiso a mi yangi hi nkarhi lowu vekiweke ku mi fanele mi ya hi nkarhi wa kona Zondo a nga yangi a high court loko a kha a la kusuka ka ku va chairperson ya leswiya swa state capped ku va ba straight ya constitutional court why ya amukeliwile ku a va na direct access yi va yingiseriwa hina va la ku yingisela so swi kahle hi ta vona ku hi ta hlangana Cape hi nge pfumeli ku hi fumiwa hi nkanu a nga ka ha ri nawu a yingiseriwa it's fine hi nge pfumeli ku hi fumiwa hi nkanu kahle ku laveka yini na eyi un'wana ni rhumela hungu rin'wana laha leriwani hayi ni nge ngheni a ni nge ngheni ka rona kambe ehehla ku va MK a va na ku tsakela ka ku vona tiko leri ya mahlweni njhani kambe leswi nga swi tshava heyi kambe mani swi tshika a yeni ka mahungu ya misava ya awura yan'we hi loyi Makamuni Sandra Ntuli hi a ta ku na mahungu ya misava walawo ya maka rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi mashi vanhu lava va masipala va West masiku lawa xilo lexi va xi endlaka va famba va lavana na vanhu lava nga khoma ti-CK documents va tata ti-application ta tender liya loko va yi approve loko va heta ku yi approve tendera liya va ku byela wehe n'winyi wa maphephe ku ri loko mali yi nghena u teka ntsena once off payment ya 50,000 ya wena leyi mi nga twanana hi yona wena vo and then ku ya mahlweni loko mali yi nghena ka akhawunti ya wena u fanele u yi hundzisa yi ya ka vona va tirha tani masiku lawa i xikalavito ni hala Joni hala Butpet na vangiseri va xitini leswi a swi kaheli Butpet leswi a swi kaheli ni mi byela ku ri namuntlha Butpet swi ta va kahle hi mi tekenya vandla ra leri va ri tekaka ra DA hi n'wi teka loyin'wana n'wi ta vice loko ta ku n'wi ta vice Butpet mi ta swi twa swinandzwanandzwa leswi pfukaka swinandzwa swo tala Ramaphosa ehla xitulwini loko Ramaphosa ehla xitulwini Butpet ti ku ri xavisiwini ku tekiwa ya loyi a va president Steneiser 4 years 3 years Butpet ta va hi karhi ya hansi ka yena ta va ri president ya hina a va endli mara mi ta swi vona Butpet ni mi byela ku ri namuntlha ni mi nyika 2 years hi nge heli 2 years ya ri na president ya hina Butpet president ya hina yi ta ehla president ku ta va Steneiser yi ta ehliwa hi mhaka milandzu va ta va na milandzu leyi nga ta tengiwa endlaka ehla xitulwini mi ta swi vona thank you Butpet na muhumelerisi Butpet makati coalition ya mfumo ku hlanganela yi ni dyondzise xilo xin'we hi tiko leri ra hina ra South Africa ni suke ni ya vona ku South Africa kahle ku na swilo swo tala leswi hi swi vulaka ku hi hanya hi swona mara a yi hanyi hi swona a hi ntiyiso a nga ri hi navela ku hanya hi swona why ni vula so Rainbow Nation nkwangulatilo loyi tshamaka hi vulavula hi wo Oloyisa hi tshama hi vula hi ku Rainbow Nation mara sweswinyana swi hi tsandzini ku hlangana hi vuhina loko hi fanele ya ka nhlangano swi fanele swi teka ti-meeting ta ku tala vanhu va ya le van'wani va ka va lavi lavaya van'wana va lavi lavaya mara hi Rainbow Nation so swa tikomba ku hayi nkwangulatilo mara un'wana na un'wana le ku tivoneni ku hayi hina hi lava vo tshuka la ka nkwangulatilo hina hi lava ya vo va xitshopani hina hi lava ya mara hi nkwangulatilo hey la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi swa tender from government swi feke swi herisiwa government yi tholela vatirhi yona hi yoxe ivi thi xava swilo yona hi yoxe because
mi nge xavi or munhu a mi supply tissue leyi fitiwaka a xitolo i 10 rand or i 5 rand yena a fika a mi chacha 100 rand or 500 rand tissue ya yi 1 loko ku ri munhu u endla swa business ra ti-tender u gripe i government a yi nge hela u ta wa ma loko a ha gripa i government hi yanga lasa business rena ri tiyini ri ya mahlweni loko vo dlaya fa ti-tender tikhaphakhaphani to tala mi ta vo ti wini hi ku yini va gripe i government because vo va swi tiva ku a ku na private company leyi nga ta ta ka vona xa vona i ku va ta tshama ku kuma tender every year every month xa vona i ku cinca mavito va ku leyiwani i Mzamani leyiwani i Risenga construction leyiwani i Mukhacani construction leyiwani i Hlengani construction every year no a swi dlayi fa ti-tender la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona Arets kumbexana ho va vondrokela lava kumaka ti-tender a hi yeneni ka hosi Mdavula lava va humaka huvo leyi vona langutanaka timhaka ta ngoma hi ndlela yaleyo se hi burile na vona vhiki leri nga hundza va kha va komba ku nguva ya koho yi ta sungula vhiki reri hi yaku ka roho kambe ungeti van'wana se va pfurile kambe yimani hi sungula hi twa vona ku vona va ri yini ndhabe ndzi ta nhlekani yi mamukeleli ka munghana lonene inhlekani Ted Khalanga xikan'we na vayingiseri hinkwako lomu va nga kona ni khensa ku nyikiwa nkarhi meni ri mi tata kunene hi ku mikiwa kusuhi namuntlha kambe hayi va ni byela ku hi ta tirhisa riqingho mina na tsendeleka ni suke khale sweswi ni le ka makhadi mani ricondo ku ya mangela a hi sunguleni xiyimo xi njhani ku fika sweswi ni nga se mi vutisa leswi mi ni nga na swona okay hi ti-11 ku nga wambirhi a hi hlangani na maphorisa xivangelo xa ku hlangana yi va nhlengeletano ya xihatla hileswaku ku na van'wana le ka Sekhukhune tingoma ta koho ti ringana 5 va sungule hi ti-7 na ti-8 ku ba tingoma leti ivi ku va na yin'wana laha Capricorn la ku tlhe ku va na yin'wana le Libuwakhomo se i 7 wa tona se leswi hi nga vuya hi twanana swona hi ku komisa Khalanga i ku ri hi twananile leswaku ku na van'wana xikarhi ka voho va be tingoma leti na mpfumelelo va ri hava va na permit va lava tingoma teto loko ku fika ti-14 ka mundzuku vo to pfaleriwa tona va tlhela va khomisiwa ku pfuriwa milandzu se lavaya va nga na ti-permit leswi hi nga ta endla swona ku ta pfuriwa nandzu hikuva loko u sungula nkarhi u nge se sungula naswona i nandzu lexi endla ku ri hi yimela ti-14 i ku ri a hi nga swi tivi ku hi ta yisa ku hi vana hi ku leswi nga vuriwa laha ka nawu wu vula ku loko mi pfala ngoma mi teka vana mi yisa aka ngoma yi le kusuhani leyi nga nawini se kutani sweswi a ku siva na ngoma yi nga nawini leswi ni vulavulaku maphorisa ma kona kwele they are on the ground namuntlha ni huma ni ri kwele Polokwane laha ni vulavula na lava ti-newspaper se loko se xiyimo xi te tani ka ha ri ka yaleyo a ni ngo va hakela mali loko va kha va rhurhisiwa va ya ka ngoma yin'wani na mali yi ta rhurha hawa ni leswi i ntirho wa vona lexi nawu wu hi pfumelelaku swona wu hi pfumelela ku hi n'wi suspenda munhu yaloye a baku ngoma hikuva a nga landzelelangi nawu ka nkarhi wa sweswi ka nguva leyi hi ta swi endla swilo leswi twananile hi ri PICC na maphorisa ma kombeta ma ri ka mhaka na hina lero vo tala va ta khomiwa lava endlaku sweswo hi nga va tiki loko ma ha vulavula hi ku khoma mi tiva yini hi mhaka leyi ya ku ve liya hi nga tshama hi vulavula hi ya ku vana va ta tlhakisiwa ku ve ka xihlangi lexiya xa 10 ra malembe mi nge xi tlhakisiwile kusuka Limpopo xi ya Hammanskraal swilo swa muxaka woluwa mi ri yini hi swona tanihi huvo ya ni swi twinkulumelo mara swi tangi xifumo ka mina kambe leswi swi fanele swi humelela i nandzu leswo tlhakisa munhu wa pfuleriwa nandzu wu hehliwa wu yisiwa court ya senga na ngoma yaleyi u nga ta n'wi tlhakisa n'wi yisa ko yi le khombyeni yi nga pfariwa hi swo fana leswi se ka xitifiketi lexi mi va nyikaku Ndabezitha xi va xi komba ku wehe i nga Khalanga i nga pfumeleriwa ku ba ngoma leyiwani yi ba kwihi hi ku un'wana kha hehla ku na hosi yin'wana yi nga te yi ya ba ngoma ka tiko rin'wana ro ka ri nga ri ra yona leswi va swi hlamuselaku leswi ni swi tiva ngopfu
swi humelele ko tala na sweswi le ku humeleleni i timhaka ta vanhu loko va vangisana hi tindhawu. Hina leswi endlaka swona ntirho wa hina i ku ri hi lava ku ri na government gazette or proclamation leyi kombaka ku ri Kalanga u ya bangoma loko karhi hi kuma yi ri yona. Se ku va na swin'wana swi humelelaka ka ndhaku va ya bisana huwa a hi le ka wena kwalaho swi ku ngerengere hi tengi to tala to fana tete. Mara loko u za ya gazette ya ngoma leyi ya wena hikuva hi xitala ka government gazette yi va leswaku wena laha i fanele i ya vilela kona u ya ka premier loyi a nga thola ai Ndabezitha na va kumi Ndabezitha ni swi twile ku ri la ku tsema laha riqingho leriya ni ka ha ra xivutiso xa nkoka xi nga tsandza siku lero loko hi bula na vona na vuta xi la ku tsandza a rezi Ncindani kambe wa ha ri ku va landzeni Ncindani ku na mingiselo rin'wana nga nghena ku Khalanga milawa vanhu va kahle ma hi dyondzisa va lavi Ncindani me no va vutisa swivutiso loko va ri kwa Ncindani hi ya va lavaka ku yena namuntlha Khalanga hi ta vulavula na mani na ma va lava hi Ncindani ndlela yaleyo mina no vutisa swivutiso loko se va fikile kwa ma hi vo mhaka ko 0860002543 nakona ko eAfrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM komba ndlela haya mahlweni na Ndabezitha Hosi Mdavula va suka ka huvo leyi langutanaka na timhaka ta ngoma a Limpopo Ndabezitha ni khomele riqingho leri ri vuye ri hi tsemekela kambe a mi ri ku hlamuseleni hi mhaka yaleyo ni kha ni vulavula hi yona ya timhaka ta tigazette Mari a mi ha kombisa hi timhaka tetiya kha hi vulavula hi toho ta ku n'wina mi va mi kha mi langute timhaka ta ku mi gazeta ivi vanhu va kota ku hina leswi hi vulavulaka hi swona i ku ri i fanele i ri na phepha ro komba ku ndhawu yaleyo i ya wena laha ya ba kona ngoma mara munhu a nga munhu a siringaku va tsala sweswo ku va ya ba loko karhi hi tiva swona kasi va ta suka va ba ndhawini yo ka yi nga ri yona a va swi tivi ku xikolo xexo na xona swi vula ku a xa ha ri nawini loko ku ri ku u ta ba ka A u ya ba ka B a xa ha ri nawini xikolo xexo ku ve nawu wa n'we wa luma Ndabezitha hi ku vona ka n'we loko mi languta matikhomelo ya vanhu lava pfaka va huwela ka ndhawu yaleyi a yi nga fanelanga yi huweliwa kona ya ku bangoma hi mhaka ku kumbexana wu lumi nawu wa luma kambe ku karhata me munhu a ni lavi ku endla leswi nawu wu vulaka swona ni vula swona loko ni nga lavi ku endla leswi nawu wu vulaka swona phela ni ri va ta ni endla yini va Hosi Mdavula va nge endli nchumu hi leswi hi mi byelaka sweswo hi ku hi le ku tirheni na maphorisa na hi ti-11 a hi ri swin'we hi ka hi tirha swin'we leswi hi lavaka swo ku swi endla sweswi hi sweswiya ni nga mi hlamusela ku hi ya ku khomeni ka vanhu maphorisa ma kona sweswi mo yimelela loko ti ku ti-14 va lava nga bangoma nkarhi wu nge se fika kasi hi lona yini kunene namuntlha va kwatile lava va kwatile lava bangoma ve ri hey Khalanga ile ku hi suse xikwano ayiko a ni mi susi xikwanon'weni mina a ni mi susi xikwanon'weni a ni lo ringeta ku pfunana i mani va lava ro hetsela hi va vutisa xivutiso xexa xin'we xi nga sala xa malembe ku n'wana loyi a nga pfumeleriwa a Limpopo ku ya ngomeni wa malembe ya ngani swi hela hi xo xivutiso xa koho xi nga sala hi ndlela yoleyo ni vona kabinete ya premier ya le Western Cape se yi le ku tivisiweni laya Premier Alan Winde le ku tiviseni cabinet swa famba le Western munhu a ngo rhurha a ya ti tshamela a ngo rhurha a ya ti tshamela Western Cape mani hetisa na Hosi Mdavula hayi Ndabezitha ku ndlela ku riqingho leri nga tsemi xivutiso lexa ni nga xi rivala siku leri loko hi bula na namuntlha xi tsandza ku nghena i mani vheni vutisa xona ya hi tigimetela xivutiso xi ri ku ya hi leswi mi nga swi kunguhata tanihi hi huvo a Limpopo n'wana loyi a nga pfumeleriwa ku ya angomeni i va a sungula ka malembe mangani hi ku ya hi nawu lowuntshwa lowu wa national law i fanele a ri na 16 years kambe hina nawu wa hina wa Limpopo wa swa tingoma wu komba ku i 12 years kambe leswi humelelaka hi leswi
loko nawu lowuya wu ka wu vulavurisa sweswo ivi ko va na mhaka leyi humelelaku yi tlachana nawu lowu wa ka national lowu tirhaku hi wona lowu wa CIA. Kube hikokwalaho endli nomboro leti hambana Ndabezitha 16 12 a ni ri swi le rivaleni Khalanga loko ku endliwa nawu lowu wa hina wa province lowuwani wa ka national wa CIA a wu nge se va kona ni lowu wa 2021 lowu wa hina wa 2006 sweswiya ma swi vona na n'wina ku na ku hambana kulukumba ngopfu. A ni vula ku a mi fane mi yi cinca a ni ngo loko hi ya le ku dyeni vuswa Ndabezitha hi khupukisa vafana va vuya va ri majaha a ni vula ku 13 i vuya ri jaha ri tsemeni riqingho leri ka mi swi ri tana hi pfumeleni hayi a hi pfumeleni ku ta nghenaka kumbexana hi nga bula hi yona mina na wehe kwala nga kona ni vula ku a ni ri hi khupukisa majaha ku vafana va vuya ri majaha ha swo se loko ku ve hi sweswo hi va khupukisa va vuya va ri majaha a ni vula ku lowu a ri 13 i khupukise se jaha hayi man a jahani a wu cinciwi nawu luwa a wu yi kwale ka 16 jaha i va se kuma pasi sa va jaha o kumbexani va ri jaha 13 o ka nga se va jaha ntiyela 0860002543 nongonoko ya Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomandela a hi ku tumingiselo me 0860002543 va kwila va ka ni laviseni lava hina hi rito eka lava ri pfumalaka. Afrika wa vulavula a hi hetseleni wun'wana wa ku famba sweswi i ri hayi mina na kanakana ku za swi ndliwa tolo i mhaka ya ku hani se tolo a ku ri exactly ku sele masiku ya 14 ku ya nhlawuriweni a hi swa tivoti hawu phela inkinga yakho ku a yi languti calendar ku votiwa rini wo tirha i nghene 5 years na 5 years ri ku tirha se hi nge stop sweswi ku tirha hi nga ha tirhi ku se hi ya voti hi ta qhubeka until 29 in fact even after va nga si hlawula yin'wana cabinet ku ta hi vona na wo hi vita kwalaho ku ta vulavula ta health ku ve se hi hlawuriwile mara ku ve se ku khetiwile mara government wu ri karhi wu famba loko hi hete tliliniki sweswi ku ve mundzuku ha vota hi pfula namuntlha andlala mavonelo ya wena ha vota hi pfula namuntlha andlala mavonelo ya wena u chuchekile. Afrika wa vulavula Munghana Lonene FM makombandlela 0860002543 nongonoko ya Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM mahungu yo ka ya nga tsakisila munhu wa vumbirhi hunde misaveni hikokwalaho ka mavabyi lawa ya mpox se swi vula yini loko hi fanele hi chava swilo leswi fanele ti hlayisa ene loko ni nga landzelerisa futhi ve ri lava nga khombyeni ngopfu lava nga khombyeni ngopfu hina vavanuna ene phela ma swi tiva ku vavanuna midumiko a mi swi lavi ku ya titliliniki n'we hi ta twa ku vava tiyisela se a hi tisirheleleni va ka hina lani na ku ndza xihlawuhlawula xihlawula mbewu vavanuna a hi tisirheleleni ani va ri mavabyi lama ya tlulelana loko mi khumbana na munhu loyi a nga na wona kumbe mi hefemula moya wun'we kumbe mi tikuma mi kha mi endla swa masangu na munhu loyi a nga na mavabyi yalamo sweswo swa ku taniya nga ri laha ku nga na swihalaki kumbe ku nga na nyuku ma tiphina ngopfu mavabyi lama se a hi papalatini sweswo va ka hina hi ti hlayisani a hi talangi vavanuna man'wina a hi talangi ni le ka vota swirholo a hi talangi na ku ku fambafambeni a hi talangi se loko hi nga ti hlayisi ma swi vona ku se hi nyanyisa xiyimo a hi tweni ni ku miyingiseri lowu i ri yini nhleka ku tatisa kale botete ne botete ni ku tatisa kaleyo va tlhela va ku hi kanyingi vanhu lava vavanuna va swi va humelelaku hi lava va rhandzanaku hi rimbewu rin'we ro fana swi vuliwa hi ndlela yaleyo loko va tatisa a swi vuli ku a swi humeleli ka rimbewu laman'wanyani ngopfu mara ve ri ka lava va rhandzanaku hi rimbewu rin'we ro fana swi humelela ngopfu aka vona so botete makwavo mina ni yisa n'wana angomeni ne ya mundzuku ni ya kaya ni ya prepare ku a ni ya n'wi kumela mudzabi
manje shethi hayi ni kona mi dini nje ngiyata vemfika mwena na mwile vote nikahabuyi singata mkhona boy chancela mijake hoja kukhala ngaphethe mathebula aribuli ula simati ay vote mina ichancela vote phethe mina hayi bana hayi se okay mirimile kubuyeni mitsangu hlamsela ya eboti mara ninatlhotlho la eboti lokusentshwa mhaka ya malembe eboti phethe ya mitsale un'wana wa qualify na vafana va yi chuma lo din'wana ta qualify leti tin'wana ti qualify hi ku ya hi nawu mara bya ku swi laveni bot pet ene ta tsutsumela hi se ni ta va na problem ene loko a tsutsumela phela loko ze yi nghena wa havuyi ena malembe mangani lontsongo lontsongo 2006 bot pet wa 2016 wa 2016 swi vula ku ina nhungu ya ina nhungu ene i ri na hile ku swi laveni ngopfu buti wa kona yi ya kona i ri na hile ku swi laveni ene mina ni plane ku va yisa va ri vambirhi se ni fanele ni ndlela njhani hi mhaka mina na pfumela mina nga ta tolo hi n'we mi nga va chela moya mi ku mi ta famba swin'we ene mi delelisa lonkulu hi ku a va nga fanelanga ma famba swin'we riqingho leri ri fambile okay kambe hambi swi ri tani a ni hi n'we mutswari mi ta vutisa kwe le xikolweni xa vona ku ve ri yini n'wina loko mi pfumela mi concerta tanihi mutswari a ni tivi mara nawu a ni tivi ku wu nga vekiwa ntsena wu vekeriwa mahala nawu wu nga landzeleriwa a ni tivi na sweswa tivi mingiseri wa mehe kambe mi nga ya mi ya vutisa ku exikolweni a ya ka xoho ku va principal wa ko va ri yini loko ku ri ku va pfumelisa sweswo hayi swi vula ku swi ta fambisa sweswo loko ku ri ku va pfumeli swi vula ku swi ta ala ta twa hi n'wina mingiseri wa mene famba mi ya vutisa a hi dyonda ku mangu ya misava awura yambirhi ya ta va emisekweni wa ha ri kola mhaka mavoni Sandra Ntuli hi a nga ta yi nyika tinhlongomhaka ta mahungu ya awura yambirhi kwala ka Munghana Lonene FM loko mi twa va ku mhaka mavoni Sandra Ntuli Munyanyi Ntuli i xaka le kaya xivongo lexi lexin'wani xa tihomu se hi yo mhaka swi va swimbirhi hayi mativana ya mhaka hila nga ko mingisero Munghana Lonene FM akomandlela i 31 timinete ntsena ku bela wara ya 13 hungu leri nghena ku rin'wana i ku veri ku na xitiviso xin'wana xi lava ku hundzisiwa hi Simatsila se ta va kha hi bula na vona laha ka 5 timinete ku nga si ba awara ya 2 nhlekani lowu hi twa ku xiviko lexi va lava ku xi hundzisa xitiviso xi ri yini hi ndlela yoleyo na n'wana ka Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomandela munduku hi ku tisela wona twiye kusuka a studio 1 a Giyani a Masingita Mall hilaha nga ta va kha ku tisela wona na n'wana ku walowo ni kha ni famba na vahumelerisi lava ni nga ta va ni ri na vo kambe hi ta tlhela hi endla tani na hi musumbunuku hi ku tisela wona n'wana ku walowo hi ri kwalaya a studio 1 a Giyani se swi tsale hansi ku hi musumbunuku ku nga vhiki leri taka hi ta va hi ri a studio 1 a Giyani kasi na namuntlha na munduku hi ta va hi kha ku tisela wona kusuka a Giyani hi ndlela yeleyo loko na ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomandlela hi ri teke riqingho leri ku ya mahlweni hi ndlela yoleyo ku languta ka timhaka ta matirhelo na hungu leri nga ri khoma loko hi kha hi langutane na nguva leyi ya ku va vafana va dyabuswa ya lembe rin'wana va ku hey leyi ya kona leyi n'wana wun'wana i phakiwa xitututu xa yena ai